Jinthong aro lapen KHYA Jinthong Longriamai atum Chilang Pet Pen ake hai CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Karchodam Hamren alongta ingdeng troksike brakethom Republic Day aliracham pen Katalondun Kardom pini ni di alkenis kar beng long than bon di bang puthari sabilang tuan non betang ton pen ari ponitha Ada bapor kachikimu angdeng pen chengponsi Bharat adet alama pangjar pon pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner ACS Smiti Krishna Barua pen ason Assam adet angkang pialam than ponsi labangso Republic Day arni alir alon pen talon ponlu labangso mayalong 20 nong boithalang so MLA Rupsing Teron chetong dunsi Chairman Pendanglok Ward Commissioner Kethekiding atum chetong dun News Report Lutikimi News Karbi Anglong আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলো নাগৰিকৰে সংবিধান প্ৰদত্ত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এক হিংসা বৰ্জিত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ বিচক্ষণ আৰু গতিশীল নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি গৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমক একতা সমৃদ্ধি আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে অসমবাসীৰ সমবিকাশৰ বাবে আমি সংকল্প লোৱাৰ আজিৰ সময় যোৱা বছৰ 10 মেৰ দিনা আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত শপত গ্ৰহণ কৰা দিনৰে পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভালেমান জনহিতৈষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সকলো ৰাইজৰ আস্থাভাজন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে Hoisting the national flag in the flag of Miss Dimina Hansepi from Don Bosco High School, Hamren. You're witnessing the parade commander, Inspector Longteran, parade 2IC, ABSI Atul Saikia, audience, kindly clap your hands. This program, after some time, distribution of fruit to the patient of Hamren Civil Hospital and the inmates of Hamren District Jail by the VIPs. Tapi punya ni abang ke itu mangkutin tak Cina pro India nang bong along konstitusional along itu an kapucun penjapan konstitusional ronate pen Indian mana ada dalam sambil sambil kecil tu dengan penjapan punya ni contoh tak mana itu Indian alama kiri long tu sesuatu semedeng sih itu aku sih longrang bong sambil pen ke dalam Japan kecil tu tamat pen penjapan itu Tisik wanang ko. Aso basi ka dito ng Karbenglong, la penkas Karbenglong ara pantat, ito ni dia pantai Karbenglong ang bongta. Itong konstitusi na right, itong kedo kapitun punya panta, itong tupu-tupuri utol mostet, itong kaya da itong nang nila. Dan itong long lagi, ate bangke pini ang konstitusi bangke konstitusi arona teng pe kapitun dia pan keklem punya bangke sorkari itong gideng punya ali apa sih itong Karbenglong ara panta tupu-tupuri da konstitusi na right ko posi da sokang mo da Karbenglong ara Apantani ni kalau kahang abang tenton, ada jikang ber, pengilong detik itu sangat ada jipantani itu pun padu. Tapi ini bangkai pilih ahok pet itu alon mohon pen kalong long lo pilih bangta alon mohon kali itu pun lo kita
na tu dewe cini la to thelo akisu do kompasi pini pan bai tum along ke pini pan unde de lo kita dak program sarkar long pe ke te ka da bangke ka dak mesen pen dak angdeng te an kitun pan me long kosi ini apa ke kami rat kita juru lo la pena la kita juru lo botol ka de bijar kota ati dak hamran district long asose ko kacing tur pondia phanta pini sarkar tumpan pini dak bukan lemeli pan hisapan bang sarkar pan juru lo kacing tur Kopia thesi karchopon make la henlo donatum ilitum karbi anglong long la puson ke theke ria phai nangbat bom nang lang la pente CM sarason thak thaksi ansose doctorate angdeng setame undu nang lang la pente CM ronghang ke hai ke damtang lang tuga pama long football tournament angdung kitiar ni alohi man peng pen kachetong dun ahut chinthong aro pen pin pura lo kipidun ahut kache chakang ason an setame papleng pu pusi chechak dun la pente chinthong asor kisung along pen an setame nang pajok dun pu pusi nang chechak dun boy thalang so pen khorsing teron TV news karbiang lo kom Islam ada Islam tak betul no kalang hari tu mah Islam kom Islam ada Islam tak betul no kalang hari tu mah Islam kom Islam ada Islam tak Ini berita kelan siang ton panik lo. Lai bom tami LK News Karbiang lo.